Na nek način moja ideja vina je taka, da ni vezana na čas. V bistvu mi smo štartali iz ene naše majhnosti, ne? In nismo nikoli bili obremenjeni, da je treba stvari narediti več, da moramo zadovoljiti neke določene potrebe trga. Rabili smo kar nekaj časa, da smo razumeli posamezne vinograde, kako funkcionirajo. In pa vidiš, in pa rečeš, jaz pa tega ne bom mešal z nobeno drugo rečjo, ne? In pa rata novo vino, ne? Brda so en tak zelo, zelo specifičen predel. Tam v bistvu uspeva skoraj vse razen banane in ananas, ne. Cela generacija vidi ono zlato rumeno rebulo ali karkoli je bilo, v glavobol stanje, ne. Tudi če je na nek način enostavna sorta, tudi zadržana, ni razkošna v vsej tej svoji podobi, ampak se pa pokaže lahko v tisoč in eni obliki, ne, in izrazu. Moraš se lotiti vinograda čisto drugače, ne moreš jo pustiti karkoli, moraš vložiti več truda, če hočeš z nje nekaj narediti. Samo sanjaštvo v vinarstvu danes ne pije vode, ne. Tako da je treba sanjati, sanjati na pravi način in s pravimi proizvodi.